uphumelele. Awuphumeleliswa umuthi. Uphumelelisa ukuthi wena uneqiniso wena self. Wangabe neqiniso wena self iyakushaya le. Sezwana. Kuneyipoko ayisho mina ngifuna ukutshela manje ngikhuluma nalabo abangakalungelwa ngisho. Lento le Mpopo wena ngomfowethu ngitesta ngami ngizwa ngisho before KB ezala ngangafuna uku-advertise kuyami ngidla ngiyi-1 sizwa ngidla nabanye so uKB wafika wathi hey TV ngathi an advertise umsebenzi wami sizwa that's why angiveli kwamanye ama TV ngivela kuTsogo kuphela angisho ngeke ungibove bathi sengikwase aviva ngeke ungizwe bathi ngikuphi kuphi ngeke ungizwe bathi ngikuphi kuphi only what so nabanye bake bafika la sengabona ukuthi sekwafuna ungenza umngwana bangishuta le bathi ngisasesowethu zaseKaslava ngiyabona ukuthi angifuni into eziningi uyayibona because of angithandi ukubonisa isu ngangidla ngiyi-1 nabantu abezayo bangakangiboni uTV bezwe ngusesi la ukuthi hey uphuzeka kahle amanzi kakhulu so into eshayayo emntwini ukuthi into yakhe maybe ingagigi ni desperate niza kimi ni desperate umuntu uza ngemali yokugcina ngiyabona ukuthi imali yaphela uthi hayi manje ithi ngithathele half nyana lenye ku-12 ngisheshe ngenza izinto zenzeke which is wrong because manje uyothatha le nhliziyo yakho nengqondo yakho nayo yonke into yakho uyibeka lapho ngikutshela ukuthi ungathathi ingqondo yakho ungayibeki lapho uthi hayi prof angiyibekanga mara ingqondo yakho ilapha omunye amavuka ekusena ekhuluma ukuthi amadoda nenze njani athi gata wena njani udumene ungile pini lemoto wabeya mina uthi umuntu uzoza namhlanje anginandaba uyeza keza anginandaba but what I do ngivuka ekuseni ngiyangizwisisa mangizone nesipoko sami esivuse ukuthi ngiphi imali ngivuka ekuseni ngikhulume nesipoko sami ngoma layita le ita mani uprof angashi lapho angaba gotoni ngivuka ekuseni ngenzeni ngikhulume ukuthi amadoda ngifuna imali namhlanje ngifuna 1 million ngiphume ne ufike omunye athi ngiphethe inhloko ngimlapha omunye afika ngiphethe inyawo ngimlapha understand omunye afike nenkinga ezihlukahlukene angikho la ngizambama ngibuyele ngithi hey madoda ngicela 1 million ngiyaphuma kimi uyangaunderstand imloya ngibabhizi umkami siyadlala nabantwana bami ngiyadlala uyangaunderstand nabo mpendulo ngomfuthe kusabo mpendulo futhi ngigijima uyena angikho la uma ngifika futhi ekuseni ngingatholi lutho anginyami ngoba angazi ukuthi why bangayifaki uyangaunderstand ngicela ngiqhubeka ngempilo yami ephela asambe siye ePitori ngama sambe sobheka kuphi kuphi mangibuya lapha ngithola itigidi madoda ngibongi ngiyathatha ngoba ngenze njani ayikho la omunye umnike into ayifaki imali into ukuthi maybe ayenza njani ayothola amathenda ayothola in manje bokuvota ku-establisha the new government afoni prof akuthulile unamsebenzi mara guys upheli 2 days prof ayakuhambi kahle panic yiyo enenza izinto zenzingakahle ya panic
bengazi zithanda bengithanda impahla kuphela imoto benganandaba nayo uyayibona ngithenga imoto zilandelana akusile emalini itshintshanini le moto iyadura 1.2 million Land Cruiser 1.7 million ibhasi 3 million akusile amabhasi afanayo nalwajwayele yalonyaka zonke imoto engihamba ngazo zanini 2024 kusiyitshintsheni ngiphayo ngoba ngiyidle lokuyidla mina umuntu ongipha imali ngiyidle nami umbona lo butlo patient lami elithembekile eli honest nalo baba lo uphi okay yona mahali nalo baba lo abona this guy uyangazi ukudlana mangishonela mangenzani is the first mangathi ejo ngishonela angeke athi prof ngoba honest you will say prof you say 20 minutes mara kana next yokela hlele thini you understand and agathi kuyawuphatela ore kola hlele thini lo baba lo naye honest mangifona kuphela prof velwe inking hayi man or abone ku status ngamfonelanga abone ku status athe prof man ngikhala nawe mara sewuzobona nawe mi ngibone ngifona ukuthi inkosi yakho kanjani abantu ba honest ingabe izinto zabo sidubule ziphambili because banjani ba honest uma ungekho honest kumnikati asikho isipoko siyolunga la ngiyamuhlele nje usalwazi nalo bhuti lo honest lo ikhaya ngibona lo naye into mayiduna lo mama lo ngiyababala bona 3 you understand ngotata lo honest naye because of uyazi ukuthi inkinga yakhe ingadluli yini akusinto yakho that's all mina yalo kuthwala intotha kunisa khaya because intotha kilithesile kuyasebenza uthatha imoto inthontsaka uthatha kuwena uyayizwisisa ngimtshela abantwana basekhaya njengoba ngikhuluma nabo nithi abantwana basekhaya nisazohlala emqashweni zemufa because of anikho honest awukho sokuthi ubabona umuntu akhulume manga atiye ngayena you understand uyabona ukuthi ukhuleni ugqoka igutshi ufuna ugqoka igutshi same time ngigqokile Mr Price mina ngayigqoka iexit ngagqoka yonke ishop uyangizwisisa nephepha imbala ngiyathi mangikhuluma nabo ngempendula ngizange ngaqala ngokunatha tshwala ngicale ngokusiyokhoya impilo yami mangicela ukukhoya impilo yami noma sengithenga ibox le corona angikhali ngakusasa angidli imali ngisole mina ngithomisa mangizale eThekwini ngivela ngingene eThekwini angitatazeli hayi uthi mangangiphangi imali epetrol ngahluleka eThekwini you understand ngaya eThekwini ngiphinde ngibuye ngiphinde ngilala endaweni expensive angilali vele noma yikuphi uyayizwisisa ingani angicalanga la impoko ngafika ngimtsheleni isiphilo bo abantu abathatha ama short boys abotokoloshi laba kudala bebangena batshontsha impupho zenu mina ngokuhlangana impupho lento itshontsha impupho ithi mina ngiguqule ngasatshontsha impupho iyotshontsha imali uyazwisisa eMozambique balima ngazo amasimu because amasimu makhulu kumuntu amasimu amakhulu unabasebenzi abayi3 but unemasimu la intangala yonke ebusuku ziyalima ziyahlabula ziyahlanyela zenza yonke you understand ngaziguqula mina ngazidlisa umuntu wemali uthe wena gijima lapha
ungene ingakho sithi kulabo abake sebayidlila imali yakhona sithi